pusan mawari po ding labi ko. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Kapanisyan, itangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalimpitan ko. At ika naman ipalsintan ko, ketang anggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo, akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Ulinin dakal kong kasalanan, ama kasumami karingmal ang mata mo. Makasakap ko karingmal abitis mo. Ani ko sisising manyawat pakalulu, ampong patawad, king sablakong kasalanan. Ulimbalo kong matalastas, king ika kapilanman, may sakwil, impusong sisisi at magpakumbaba. At ulimbalo ko naman ping ika, king pamamilatan, dig santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mangain tuliran, ulining kailan danloob at kapaliwasan. Anti mo, impamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap akedonan na kaya ko, at alang-alang naman kindakal alwang bibo na king ulira. Magdalita ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa kako ing patawad, king sablakong kasalanan, ayadwan ko kaya ka kaniting nobena, king pamamilatana, ning indo kong Santa Monica ang pagsantungan ko, ampat ing sablakong kabalatungan, at kasalanan aminabas, king maragul akababanlog, panyawad kong ang tawad kaya ka, at ngako, king sisisyan ko, misan at makalilibo, ing pamikasala ko, kaya ka, at tatanto kong matibe, enamiyuman mikasala, king kasopana, ning kaya kang malagrasya, pagkalam mo sa kako, ing pamagparating susuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi kaya ko, at malmong grasya. Akal manda kang akit, ampong nabangnan, kayan kinligaya, kaya benin Joseph pat Espiritu, mangga king alananga, binasa. Panalangin aldo-aldo kang Santa Monica, itangan po, maligayang patulunan ding Hindu o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at hindu ng emunan doktor at tigpaning Santa Iglesia San Agustin. Ining mayumumi pa magdeborasyon, daraon ko kaya ka, iting na binaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ng ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pompenganak, aming umaglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit, magnasa king pakakabos ding anak da. O maligayang santo, ampat ika, balo mong penibalan, impi bale-bale mo, at katubale pa, king akalaro mong pamanyapat king kabanalan. At ayamwit mo naman, insinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo, kamong lub, at kapibabatan. At Agustin naman, apanako miya naman adub, kinlugod mo, pamanalangin, luwad pamagpenitensya, inyasat pigmululande, ding meto balayan, impi bale-bale mo, ulining karatunan, at pamiaga-agayo. At uli na naman ning masampot mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod mingindu, balikdan mo naman sa ding pibale-bale mi, at katubale, bana kaya man mong dumaton at mikakasundo, at esangan may human itang karatunan, ang masakit ng pinabilin kaya kata ni Ginutang Heso Kristo, yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami,
king pibale-bale mo. Panyawad mong kesa, ketang ganakang bininyagan, abi namin kami ni silan king BET, kanitang pamagpenitensya at pamibapatang makiyama kang Jesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na, kanitang pamanaral karing anak, ay antiki mga latilapat, malalagwalang amuyutan, inyapin mo in demonyo, pisasakita nung siran, daptan mo sa king ngela mawili, king kaparangalan, akapat daring kainakan, nune miela sa, king ikalarong takot king Diyos, apani batanin to niya kabyasnan, banting upaya, king pangabiyaming mikakasundo, at misasanlup keti, apalaran ming miabi-abi mo naman kayang banwa, anti mo ing pamiabi-abi yung ini, ikaw ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alananga, yanasa. Panalangin king Kawalong Aldo, panalangin ng Santa Monica, itangan po. Maligayang Indo at patulunan ming Santa Monica, uli ning iugali mong pamanalangin, aki sablamong kagutgutan, lungkot at kalimpitan, eka kalarong may biyasang migsantong, kaniting malilong akandungan. Anong numo na nabangnan, iyang kantula mo, mga susubukan aldo-aldo, ing sikanan ning pamanalangin, banang apakirasan ning tao, itang nung king sikanana mo, e nangaling dasan. Uling king pamanalangin pin, kimtan mo itang anggang inyawad mo, lalong-lalo na in pamibalik loob ning asawa mo, ang panganak mong masakit pignasan, paniga pumikaya ka, o indong malugod, yadwan mo sa king Diyos, king makapakyapos kaya ka, at magsantong kepin, king sabla, ming kalimpitan, kaniting malilong asantungan ning pamanalangin, at king aldo-aldo, minagdagsa ing pamanalangin mit pamagparati. Pakyabutan mo sa keke, ing grasyang itinan, apo ing yadwan mi kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos, at makakayap kaya kami, yanasa. King kataymika sambilang tala ding dasyang buritang nabangnan, king pamamilatana ng panalangin Santa Monica. Ipamiyat siya banwa, misang baninagyo mo, datang kaya kaming kirayan mo, may pamintuan indob mo, kay disulip anti banwa. Bapong Maria, mo kaking grasya, ing ginun Diyos at tukeka, huwan ka karing sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ipamiyat siya banwa, misang baninagyo mo, datang kaya kaming kirayan mo, may pamintuan inlob mo, kay disulip anti banwa. Bapong Maria, mo kaking grasya, ing ginun Diyos at tukeka, nuwan ka karing sablang babay, at niya pa naman, imbungan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu.
Ipami at banwa, mi sambani lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, mi pamintunin lub mo, kaya sulip anti banwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukya ka, nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na lingad siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. Panalangin akapupusan king Aldo. Itangan po. O mapamakалulong Diyos, tula daring manungkut, at biyading manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, indakal alwa ng Santa Monica, king pamibalik lub ning anak ng San Agustin. Pagkala mo sa kaya kami, uli ning pamamay na tanda ilang adwa, king tangisami naman sana, ing kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning ginaming Kristong anak mo, kambi mong mabibiya at manibada, ampo ang Espiritu Santo, yan nasa. Talakat na po para kindat ka Santa Monica. Kinaginigin pa ang paning anak po ng banal na Espiritu. May pabingi po kaya kayo man. Mayap abengi po kaya kayungan. At syuta na po king kawalong aldo ning kaya katama no ben ang isang parangal kang Santa Monica. Kambeda po din kaya katama pa sariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeatala po din makatuking intentions. Din po mag-offer kaniting aldo, manibatan la po king Barangay San Jose Matulid, Barangay San Capristo,
din kaya katama pong Catechetical Ministry o Catechist, Lector Ministry, Couples for Christ, Chapter 2. Kapasalamatan na po di Mr. Bradley Basco and family, Mr. June and Mrs. Alice Florano and family, Mr. Mark Anthony and Mrs. Hazel Sarmiento, Mr. Elmer and Mrs. Susan Malyari, Mr. Aisel Morin Cuerdo and family, Miss Aisel Maris Ponsalan and family, Mark Francis Bayani and family, Santo Cristo Pastoral Council, Sister Remedios Manalang, Kuya Koy and Ate Tek Nosawa, Jerry and Berna Lising, Arnold and Doris Mendoza and family, Evangeline Mendoza and family, Johnny and Miriam Mongcal and family, Reynaldo Bautista and family, Gina Santos and family, Ditz Anita David and family, May Rodencio and Mrs. D.C. Gonzalez, Joel and Nor Turla, Lito and Sir Borja and family, Gilbert and Monet Sanchez and family, Ferdinand and Irene Lising and family, Daniela Arconcel. Kapasalamatan da naman di magmasusi kingaldodang kebaitan, di Zian Kairi Cuenco at Jennifer Basilio. Special intention, J.P. Lopez, Doreen Dimbitco, Emerito Barrera, Engineer Jesus Punsalan, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, former Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, at Ning Torres. Good health, Dari Ray Diaz, Rosel Montemayor. Safe travel, Jeffrey, Sophia, and Sabrina Musni. Para king malalagwang kapaldanan dari Marisa Nagit, Luz Maglaki, Nancy Alarcon, Mark D. Kleiner Bayani, Reynaldo Ventura, Bea Isabel Malyari, Father Larry Miranda, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Oliver Pabustan, Michael Alfaro, Mark Antonio, Cap Loreto Boy Tumang, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Charito Obsequio, Joy Manalo, Aida Ocampo, Eliza Reintulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Larry Lacson, at Pearly Canlas. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Anuario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Rafael Luis, Monsignor Constancio, Luisa, Fortunato, Asteria, Lita, Manuel, Romeo, Remedios, Lolita, Allen, Rosario, Teresita, Daryl, Marcelino, Fernando, Maria, Gertrudes, Ricardo, Norma, Severino, Catalina, Baby Monica, Dante, Ken, Victoria, Rodrigo, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Ing kiyakatampong banal amisa, panimunan ni katpunin kiyakatampong pura paroko, Reverendo Padre Rafael Sedek Emparas. Asawa mulira na lang kawangis, at indumulira na lang kapal.
Makatipon tapo king lagyuning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapan, grasya, ting lugod na ning Ginoo, yang mantabe kay kayungan. Kalugurang kapatad at tiyuta na pungeni king kawalunan ng aldo, ning kekatamo pong nobenaryo, bilang lugod at pakamaltapo king kekatamong patulunan, iapong Monica. At pasibay po bantang maging karapat dapat ni sundo, kaniting peka matas akapanyamban, king mipnong kapakumbaban, panyawatapang pakalulu at lunos king Ginoo, dingpong kekatameging pamagkulang at kasalanan. Iyagkasta po ngening miyag na nagnan ing kapanisyan. Aminan ko, at kaya kayo kapatad, hindi kasala kong bina, kinpanisip pamangamano, ako kinpamanyapat kinmaro, at kinpamagdamad tunggawa, kinimaya pasukat sa sanang depat, kasalanan kong mabaya, una ni dapat walang puumi, ang mga na Maria Kapitana ng Berhen, karisab lang anghel ang pambanal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayan tutu pakalulwa nakatamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala nakatasan ng kaking biye alanangga. Cristo
Manalangin tamo. O Diyos, pami, kaya kalami kakameto nga kaisipan ding sablang talasuyo mo. Pagkalub mo sana, king ding sablang anak mo, nula pa man ka rin, luguran dala, ring kautusan mo, at pagimbutan da, ing pengako mo. Ban kanita, agyambusal ning pamibayo ning sablake tiking yato, ring pusura, manatili pa mo ring makatingit, king tunay kanwanan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Parati kaming pasalamat king Diyos, king uliyo, at maralas, yayabera kayo, king kaya kaming panalangin. Gaganakan ming alang patugot, king arapaning kaya katamong Diyos at iba, ing kaya kong dapat amayap, abunga na ning kekong pamanyal pantaya. Ing kekong kapagalan, king agyag ning lugod. At ing manatili yung kapanayan, king ginong Heso Kristo. Kapatad, balumi king pinili na kayo ning Diyos, ang malugod kaya kayo. Inya, ing maya pabalita, ake kaming paniwalan. Pisyag miya kaya kayo, emu king salita. Nune, king upaya ning pamipatutu ning Espiritu Santo. Ikit yu nung makanano keng mibyebye, busal yu. Alaking aliwang si kaswan, nune, ingke kayong ikakayap. Uling emu ing miras karing king Macedonia, at akaya ing amano ning ginu, king kapamilatan yu. Nune, mikalat karing miyay liwang lugal, ing balita, tungkol king kekong kasalpan tayanan. Inya, ena kailangan kaya kami ing magsalita pa, tungkol kaniti. Ila na mismo ring mamalita, nung makananuyo keng tinggap. Ila naman ding sinabi, nung makananuyong pepaing gulutan, ing pamanyamba karing Diyos-Diyosan, ban sumuyo, king tune at mabye Diyos. At manaya, king pamagbalik na, iba't banwa ning kayang anak ay Jesus. Abe pasubyan ng mebye. Jesus, yan naman, ing magligtas kay katamo, king paintungol ng kasbu ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo manakit yang tula, karing kayang memalen. Ipagkantayeng bayong dalit, ing Ginoo. Puriyan niya pusal ding kapulungan, ding tapat kaya. Tumula ka, Israel, uli na ning kekang talapaglalang. Uli na ning ari mo, magsaya kayo, memalen ning Sion. Puriyan niya ing lagyuna, kapamilatan ning pamanerak. Maligtigan kayo karing tambul at alpa at puriyan niya. Ing Ginoo, manakit yang tula karing kayang memalen, puputungan na la king tagumpe ring pakumbaba. Bustan mo lang magsaya ring memalen ning Diyos king tagumpera. Bustan mo lang matulang magkanta karing piyestara. Bustan mo lang kulisak masikan, pupuri king Diyos. Iti ing tagumpena ning balen ning Diyos, puriyan niya ing Ginoo. Talakan tapong inipan parangalan ing mayap a balita.
dayaslagan me ing lupa mo, kening kekang talasuyo, at ding utos mo, ituro mo kako. Kaluguran kong kapatad, ing ginuyang mantabe kay kayo. Pamipasyag king mayap a balita, agpangking sinulat ng Mateo. I Jesus nga na, makalunos na kayo, eskribas at pariseyos, hipokritas, diri na nyong sagabal ding tao, banlang masakop king pamagari ning Diyos, pamakagyu, king ikayu, ko bisang pasakop, king pamagari ning Diyos, sasabatan nyo pa, rin taong bisang pasakop, makalunos na kayo, eskribas at pariseyos, hipokritas, babaltangan nyo ring dayat malat at ing mamala, baka yung manikwang agyang metong mumang pagano, para king relihiyon Hudyo, dapat potang ikwayo gagawan niya yung lalo pang marok kesake kayo. Inyami dodobli, impamakain tulid mi parusan king impyerno. Makalunos na kayo, eskribas at pariseyos, bulag at alatayid, tuturuyo, nung ing ninuman sumpaya king templo, alang ulaga ing kayang sumpa. Dapot, nung king gintuna ning templo, karinya sumpa, matibe ing sumpana, bulag at mangmang, isanuwaring lalong maulaga, ing ginto, o yung templong makapagbanal king ginto. Sasabihan nyo pa, nung ing ninuman susumpaya king altar, alang ulaga, ing kayang sumpa. Dapot, nung king ayin ayat tsubabo ning altar, karinya sumpa, ing sumpa na matibe. Bulag koping. Uling isa na ing lalong maulaga, ing ayen, o ing altar ang makapagbanal kaniting ayin. Uli na nita, ing taong susumpa king altar ang pong king ayin ayat tsubabo ning altar, karinya susumpa. Nung ing meto nga tao, susumpaya king templo at king Diyos, amanok nangan king templo, karinya susumpa. At nung ing meto nga tao, susumpaya king banua, susumpaya king lukluka ning Diyos, at king makalukluk ka rin. Kapatad, ing mayap ng balita ning kekatamo pong kaligtasan. Pasibayo po ing benging Diyos kay kayungan. Kumusta ta po? Mayap ko mo naman. Na po, kabilis na ning Aldo, Lawin-lawin ko po king monitor tam nandin. Kawalo na yung Aldo. Ning kaya katamo pong pamag nubina.
bukas po, bisperahan at kay ba't kindaratang nga Merkulis ayan, kapiesta na po ning kay katamong patulunan. Alangaliwa no na iapong Monica. Kaya palakpakan tayo pa po. Ing kay katamong patulunan, iapong Monica. Balo ko po po ang kayari na ning communion. Bindisyonan, papabindisyon de po itang bayo ng imalan. Po, isulod ing kay katang kaluguran na patulunan iapong Monica. Miordinan ko pong pari anyang December 11, 1990. So, imburin sabihan po, kindaratang nga December 11 na yan, 35 years na ako po kimpanga pari. Yan po. Kaya lamin-lamin ko rin nga liwakin, kaya nakangken, ela pa siguro may bait nga kita mong panga pari ko ne. Pero baloy po, bayo kami ordinan pari, ating mumunan diling ordinasyon bayo kanita. Ausanding diaconal ordination. May ordinan ka pa mong diakono. Bayo kami ordinan pari. May ordinan ko pong diakono, March 30, 1990. At eko po kalingwan kitang March 19 ito, March 30, 1990, makasiklod ke po kanita, kaya beko rin kaklasiko, at ing menor din pong kinjakono iya pong setu. At atin niyang simbit lang amano, kaya kamingan, may ordinan diakono, na at yung pong king puso ko at ang ganang ini pedaladala ko. Nga na po nga po seto niyang makasiklod kami, nga na pong sinabi, believe what you read. Po, believe what you read. Teach what you believe. And practice what you teach. Nga na. Po, ano po kahulagay ito? Ulitan kene po. Nga na nga po seto, anyang makasiklod kami bilang diakono. Ingpe ka panabili na, yapining nga na, believe what you read. Paniwalan mo, ing nanumang babasan mo, believe what you read. He was referring to the Word of God. Believe what you read. Teach what you believe. Ipanaral mo ing paniwalan mo. And practice what you teach. Piyayan mo ing tuturo mo. O ba't sinabi niya po ito? Ane po kasi kaulaga, king bieta mo bilang talasal pantaya, o may kadyang simpleng tao, ingaw sandang authenticity. Potang authenticity, bro sabyan, maging tutuka, authentic. Ane po kaulaga, itang ating alignment, maka-align king kekang at align king sarili mo. Alignment of self. Ne po, ane kaulaga ita. Itang autentiku ka, king gagawan mo, at nung minui ka, ne po, at maka-align niya gagawan mo, tutugma, king dapat mo, king paniwalan mo, at ing mismong gagawan mo, king daraptan mo. Ne po, kailangan paniwalan mo nung nanuman ita. Aga nakake po, ing metong ahente king ballpen. Ne po, ating metong ahente king ballpen, pintalane ing metong Margula Universidad at pigtinda nala. At uling masantingin kayang marketing strategies, ne po, talagang peka-promote na ining ballpen na ini, ba? Ikwanolob. Kasi ballpen na ini nga na, po ta sinulat me, kakalat-kalat yung kayang tinto. Ing ballpen na ini, po ta sinulat me, penyulat me nga na, sharp ya. Ne, ing lumwal king kayang, ne, king tinta na nga na. So, ikwane po lubing makibandiking universidad. Ang ganyang kay po, ane katula, sige nga na,
kumbinsido ko nga na, kayong titinda mong ballpen na yan. Sige, so panda ka pa ngaliwang universities. So, mi pagsarala, kumayan dakal a ballpen. Dapat, anya pong mi pamirmano king kontrata, ketang kuwana ng ballpen, biglayang minatras, ining makibandi, king universidad, king karelang pisabing kontratang kumaya. Minatras siya, ene kinangwa, ene bisa. Ingkutang, bakit mi pamirma na lamo king kontrata? O ba't eme bisa? O ba't minatras siya? Kasi, itang mismong gagamitan ng ballpen, aliwaya, ketang popromote na. Ang tinong sasabihan, itang popromote na yun ay mampaniwalan. Huling aliwayang ballpening, gagamitan na. Alang tugma, alang authenticity. Ne po? O ba't po pisasabihan tayo yan? Kasi makanya niya po ing kaso king ebanghelyo tamong ngeni. Naning kaso, tungkol ya karing pariseo ang popang eskriba. At ning pangataram amano, inga pong gino. Ne po, he gave a very strong statement. Naning sasabihan, naning sinabi na, woe to you, scribes and the Pharisees. Woe to you, nga na. Bali po, king ebanghelyo ng San Mateo, deng woes aren, pitula gana-gana. Den pong may sambit lang woes ngeni, at lula pa mo. Uling bukas, ang poking tutuking aldo, karin lang pa mapakompleto. Dakala ring woes areni, pitula. 3 of 7 woes lakeni para king aldong iti. At lawen-lawen ke po, woes nga na. Nano'y kaya yung translation na ning amanong woe to you. At yung pong metong abig komento, ne po, nga na, ing amanong woe to you, agpangking ginuya pining ane katara mapangasabi, mga hinayupak kayo, makanya pangasabi. Ne po, sabihin talagang mataramya. Ay, kamuha ng kamuha, kitang pangasabi na, woe to you. Para kaya, o iting buri na sabihan, mga hinayupak kayo. Pero linawi kayo po itang Tagalog version, ing makabili nga na, sa abah ninyo nga na, sa abah ninyo. Ing buri na sabihan, may pagkagulat. Aba, wari ba kanya, ne, po bata may bigla ka ba? Ne? May pagkagulat, may bigla. Makabigla. Bakit? Wapi naman. O te makabigla. Ing karel ilang ding parisemo pong eskriba, ila sana ring maging giya, papunta king malalam marelasyon king Diyos, at king papunta king kabanalan. Pero, may mislead la pa rin tao. Kaya nga na ning ebanghelyo, you blind guide sana. Bulag at talatayed. Kaya nga na, sa abah ninyo, makabigla, may pagkagulat. Pero baloy po, mas burigay king kapampangan. Binasa tayo. Itang woe to you. Eya hinayupak. Eya sa aban ninyo. Nune na rin makabili. Makalunos na kayo. Makalunos. Migit king mua. Migit king pangabigla. Nune, malulunos siya. Ingginu, karing pariseo, ang popang eskribas. O ba't malulunos siya? King aduwang page. At ori ni puring kikatamong lawen, king bieta mo. Mumunang dili, o ba't makalunos na kayo? Pariseo pong eskribas. Bakit? Because the scribes and the Pharisees were living in a world of lies. Mabibiela, king kalaraman. Bakit? Ela maging tutu, king karelang sarili. Kaya naningaos na karela, ulit-ulit nano. Hipokritas, nga na. Hipokritus.
Nanin brisa biyan ng ipokrita, manyulod, mas kara. Potang ipokrita ka, uling manyulod kang maskara, you are playing a role na aliwa naman ika. Malungkot yang biyeta. Bakit? Uling et kamaging tutuking sarili mo. May kang taong malungkot. Yapin ding elab maging tutuking karelang sarili. They were people who tried to project an image. Et ang atikang papal to, imahin tungkol king sarili mo. At kay ba't stressful ito? Bakit? O maintain mo itang image sa ite. At uli na nito, ay may stress ka. Yeah? You are trying to project what you are not. Ita mo po, mas balo tayo kitang mataramayamanong ni kay po tandamdaman ni. Sko, mga klingan tamo, itang amanong Namya po? Plastic. O, plastic. Pota sibyanan da kang, plastic nga, ay, mabagsik ya po ito. Imburin sabyan, katutu, kingkekang, sarili. Deng pariseo pong eskriba, malungkot labye. Bakit? Hipokritas nga na. Kanilang ating maskara, asusulod, kingbiera. Ne po, they were trying to pretend what they are not. May sabing ilaring tagatayid, king kabanalan, ne po, pero lililidala mo ring tao, imbis na milapit laki nga pong Ginoo. Malungko iyang biyeta. Aliwa mo rin kasi po itong maging tutuka king kekang sarili. Bali po rin tawong hipokrita. Insecure la. Bakit? Kasi po, tatakot lang ma-reject, tatakot lang matanggap. Kaya, papalto lang imahi, luwal king karelang sariling pangatawo. Halimbawa po, potang mahilig tang mag-please kareng tao. Potang mag-please kang tao, napukasakit. Kasi, to please all is to please none. Because you cannot please everybody. Kaya nung bisa kang masira buntok, pamatulan mo ng den tao. Ay, sigurado po kumanyang ka. Ne? O kaya nung i-eburita, ibalik ke, makanyang ka. Ne? Ay, masira ka buntok. O ini po, king pangataw tamo, importante maging tutu tamo. At po ta maging tutu ka o ini. Take it or leave it. No compromise. Burira ka, salamat. Thank you. Pero nung era ka buri, salamat mo naman. Pero pwedeng ipilit yung sarili mo, bamburyanda ka, you will pretend what you are not. Pwede ka. Maging tututa mo, ingkekatamong sarili. O ini nga manuwanan ng ebanghelyo tamong eni, makalunos kayo. Kukubliing sarili yu, ketangaliwa na mani kayo. Hipokrita. O kaya, plastic nga. Po? Kaya po, itang sinabi ng makalunos, migit siya paketang mimwa, migit siya paketang may bigla. Kasi makalunos la po Ne po? Kaya po tapong ita maging tutuking sarili tamo. O hindi po tutuk. May stress tamo. Makalunos tamo. Ita lang na please ding tao. Ne po? Ang importante, maging tutuking sarili mo. Take it or leave it. No compromise. Uling din tao, tanggapan da ka. Nung nano ka,
Ne? Tanggapan da ka. O mapay te, mas masantingay ta. Mas tutuy ta. Agyang makanyan mo, tanggapan da ka. Ibig sabihan, tutu. Ita. O iting mo muna dilingsangan. O ba't makalunos la? Kakadua. Makalunos la. Bakit? Because they made themselves as standard for holiness. Gewareng batayan, ingkarelang sarili, tungkol king kabanalan. Nung era kalupa, ero kay standard, ela banal. Bakit? O ela mi pasare. Bala mo, ila ring qualifying factor, bang kanita masabi nung yan, pwede yang milob o wali. Yan pwede yang maging banal o wali. Na ing taong yan pwede yang maging mayap o wali. Geware pong standard ing karelang sarili. Nung ninong milub king kayaryanan ning banwa o makaluwal king kayaryaning banwa. Bali po, aga nakake po Pope Francis anya pong mabyeya. Naning sinabi na, do not be like toll gates. Nga na. Toll gates. Balo tayong toll gate. In toll gate, yung sumabi, nung milub ka o wali. Potang may kabayad ka o wali, may buklat ya o wali, in toll gate, yung sumabi. Ali po. Dapat ita mo, nga na, maging dalan tambang kanita. Abe-abe tamong milub. Kingapong Ginoo. Let us not be barriers, but rather let us be pathways. Not barriers, but pathways. Bangkanita, abe-abe, milubtamungan, king kayaryaning apong Ginoo. Ay, aga nakakaya po. Minsan, kinmentuke po, kareng katikistay niyang mipagkwentuke kanya. Ne po, king gulot. Ating meto nga mestra, kitnano po ring estudyantina, nga na. Class, nga na. Sino ba dito sa inyo ang gustong makapasok sa langit? Taas ang kamay. Migtas lang ang gamat. Di nga anak, ne? Pero mo kitang metong kitayang gulot, migtas gamat. Kaya ba't ikit nening mestra? O bala na ning mestra, nadimdam. So, ulitan na naman ng kutang. Class nga na. May tanong ako sa inyo. Sino ba dito ang gustong makapasok sa langit? Migtas na naman po gamat, ne? Migtas na naman gamat. Pero kitang metong, at kitang gulot, naman migtas na gamat. Ay, matagalangan, no? Na naman dimdam, inulit ne. Migtas no naman gamat, pero mo kitang anak, inggewa na po ning mestra, lepita ne. Naning sinabi na, anak nga na, narinig mo ba yung tanong ko? Nga na king anak. Opo, nga na ning anak. O, anong tanong ko? Kung sinong gustong makapasok sa langit? O, gusto mo bang pumasok sa langit? Opo, nga na. O bakit hindi mo itinaas ang iyong kamay? Nga na. O kaya nga na sinabi ng anak, kasi po, bigla kong naalala yung mga kalaro ko. Hindi po nila alam na pupunta ako sa langit. Maiiwan po sila, nakakaawa naman. Uwi muna po ako para pagsabihan ko po sila nga na. Let us not become barriers, but pathways going to heaven. Uli nga na pong St. John Chrysostom, there is nothing more harmful than for one who knows the will of God and yet forgets the mercy of the Lord. Ala natang mas matindi pa, king meto nga taong balo niya pining kamuryan ni nga pong Ginoo, kakalingwanan naman ning kayang pakalulu at lunos.
Kaya nga napin pong Pope Francis, again, going back kang Pope Francis, naning sasabiana, let us become filled hospitals. Naing pisamban, it is not a museum of saints. Nunay meto niyang ospital. Naning akit po king ospital, masakit. Hitangan po, we all need the mercy and the healing power of God so that we can enter king kayang kayarian. Kaya kini, alani metong kay katamong pwedeng manusgang, ngay kamiras banwa, ya ako pwede ko. Oy, kami lang maliligtas. Sorry. Ali po, ali. Nepo. Oh, pamupos. Kwento. Pota po ka nung mateta mo. Nepo. Pabalami, takutan. Mateta naman talaga. Makanyan. At hindi bisang mateke kayo, malungkot ito. Ikay nang mabiye. Nepo, pota ka nung mateta mo at marapta mo, kinga pong Ginoo. Pag tayo namatay, mabubulaga po tayo sa tatlong bagay. Mabulaga tamo kinga lumbage. Una, bakit ako nakapasok? O ba't ko nung otmilog ko banwa? Siguro ay isip mo, kalokohan ko. Ay, Diyos ko. Pero, sangganu ko ang pongkay, pero miras ko banwa. Paano nangyari yon? O, ita, number 1. Bakit ako nakapasok? Kakadua, bakit hindi sila nakapasok? Detang isipan mong maya, banal, detang nga patakaya lamang pala milob. O mabulagak, o to yila lalo. Yaku at yuko. Bakit hindi sila nakapasok? Ating katlo, yapining ini. Bakit nandyan siya at nakapasok? Yapin nino reto. Detang etaburi. Detang kekatang kapate. Detang po tangakit may pamu bubukal kadaya. Diyos ko, ne? Kasi natanita, ne? Kiniking niya, bubukal na kadaya. Karas kimban mamikit ko, pa, ne? Naning bunin sabianan nita. God's salvation is for everybody. God's love is for all. Because He is for all. Ing standard, baka kanita mirastaban mo, netong nga mo, nga pong Ginoo. Sana miras kay katamo, ing datang ingaldo, potang lawen na katani nga pong Ginoo, sabihan na kay katamo, makalunos na kaman. Alipo. Nune, malahus ka, king kayariana ning banua. Amen. Palakpakan tayo nga pong Ginoo, talakad tam. Karembalang panalangin at kayaduan aning pakibat tapo, Ginoo, gawan mo keng pakasautan ning Espiritu Santo. Para ka ring ministro ning kaya kang iglesia, adininan mong upayang mamatawad kasalanan, maging aliwala sanang Kristo, emuking kompisyonaryo, nune sukad ning biyera, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka rin pamuntok ming sibiko, pag-aralan de sana, ingke kang ebanghelyo, ilapat de iti, king karelang pamangawang batas, at baboning sabla, igalang de king karelang pamahala, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring daralan kasakitan, at kagutgutan akaisipan. Itubod mi sa karela, ingke kang espiritu,
ban ituruna karela, king ingdalan ning krus, yamu imbukod dalan painturo, king kalayan, ipanalangin mi ka o Ginoo. Para kaya kaming makatipon keti, mika si kanan kaya salob at tulang patuto, king misteryo ning sarili ming kaligtasan. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos ning pakalulu, gawan mo kesa ng pakasautan ning kang banal espiritu at panwanan mo kengan ni king at tsuketi king kapamilatan na pong Kristong ginumi.
Manalangin kay kapatid, banin kakot kay kayong daon, matanggap ya. Harapaning Diyos, pang mayupayan tutu. Tanggapanan sa nanananood ng taon, paringgaman mo, hika po rin po ni kaligaya ng lagyo na, hika sa salalala, ang banal ng banal ng kaluluwan. O Diyos, ay pami, king metong mong ayin, Jesus, ami sakripisyo king uli mo, kim tane minsan at para kapilan man, ing metong abalayan ay nampun mo. Malugod mo lasan ang pagkalub ding kalam, ing kameto nga ng pangkayapan, king banala kapulungan mo, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo yang mantabe kay kayo, itasyoring pusuyo, salamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati. At numan ka rin pa, Diyos king alanagat lubos mayupaya uli dita. Kaberi sa blangkoro ding anghel ka rin banwa. Daralit ming kang ligaya layon makyabe kami. King alantok nandang pamamya kapuryan keka at abeyabe ngamingan kakanta. Banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king ambuning kang Espiritu ban para kay kami, magawalang katawan at daya, ang ginuming Kristo. May midawon kusan lub king pamaylas at kamatayan king wanay tinape, piraso ne. Binyene ka rin disipulos nat nga na, kunan niya itikongan at kanan niya, iting ka na akong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king wanayng kalis, pesalamatan akat pinuri, binyaneng kalis karing disipulos nat nga na, kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo, kanako. Ing misteryo ning kekatang kasalpantayanan. Wakas ni
miyangeni kaganakan mi o mapamakalulong, igpaing kamatayan, at pamanyubli ng may biyening anak mo. Daraw niya kaya ting tinapi na ning biye, ting kalis ning kaligtasan, layo ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kaming matampang, talakadarapan mo, ban sumuyo ka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong, ikamingan misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, ing tipuna na kami ang tingmetong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal kapulungan mo makalaganap, mabilog ayato, ban miganap yaking lugod, muna kami ng Leo, ing kay kaming Santo Papa. Florentino, ing kay kaming kaluguran ng Orsobispo. Pasiano, ing kay kaming Obispo Emerito, deng sablang pari, at lalong-lalo na ring pamilya mong pakatipon keti, abibilog po king parokya ng Apong Monica, pasalamat kaniting banalamisa, kaniting kawalunan ng aldo, ning kay kaming pamag novena. Ganakantala po ngeni, ding kay katang miyayaliwang kapagnasan. Ganakan mula naman po, oy pa, ding kapatid ming minuna ng pepaynawa at atsuna siping mo. Lalong-lalo na rin kapatid ming ala na rugong makaganakamang mga di para karela. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king Bea Lananga, ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos, kambering sablang apostoles at santos, at tinupad king malmong kaburyan, king kaya kabanan ning panahon, upuryan dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang maypayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alan angga. Abaya-beta po ngening maus king igpatamong at tsubanwa.
Ikamos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasopaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas sa lang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan ko, yung babya ko kaya kayo. Emo sana babalik na din kay kaming kasalanan. Nunelawan ming kasalpantayanan, ing kaya kang banala kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman kingalan ng Amen. Ing kapayapan na po ning Ginoo. Yang mantabe kay kayungan. At wantalan na po rin kasiping tamo, king kapayapaan na pong Kristo. Kapayapaan, kay kayungan po. Kalugurang kapatad nyo, ing kordero ng Diyos, ing korderong nilalakog, ing kasalanan ninyat, papalad tamo itang may kumbirat tanggap, king kayang banal a komunyon. Itamongan, Ginoo, mananasanang king pamananggap tamo kaniting katawan at daya ng Kristo. Isadsat na katasana, hanggang king biye alanangga. Katawan ng Kristo. Ulinin
Umetaya pong ining gampanan, ng pamamindisyon, king maging bayong mahalana po ning kikatamong patulunan, Hapong Monica. Dear brothers and sisters, as we have been nourished by the body and blood of Christ, we now ask the Lord to bless this new vestment prepared in honor of our patroness, Saint Monica, who is a model of patience, persevering prayer, and steadfast faith. O God, source of all holiness, bless this vestment that will clothe the image of Saint Monica, patroness of our parish and town of Mexico. Clothed in the black habit, she teaches us humility, patience, penance, and fidelity. The cincture given in Augustinian tradition by the Blessed Virgin Mary as a sign of her protection reminds us that through prayer and sacrifice, we are strengthened by your grace. Lord,
As this vestment adorns the image of Saint Monica, may our parish be adorned with her virtues, unceasing prayer, enduring patience, and deep love for family and church. Bless also those who offer this gift in her honor. May their lives be clothed with your mercy and blessing. Through the intercession of Saint Monica, keep our community faithful to the Eucharist, steadfast in prayer, and united in love through Christ our Lord. May this vestment, blessed and sanctified, be a reminder of God's protection and Saint Monica's intercession. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan tayo po, Apong Monica. Please stand. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkala mo kay kami ing lubos a kapaldanan, abubungan ing pakalulu mo. Malugod mo kami sanang saupan king pamibiyabiyemi, banding sabla-sabla, akwara kang apamatulan ampon apaligayan, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Santa Monica, kaya kaming patulunan. Palakpakan tayo po Apong Monica. Bukas po, kasyamayal doon yung kikatamong nobenaryo, bilang parangal kang Apong Monica, yung pong midawon king Banalamisa, yapin din king Barangay San Pablo, yung CPC king San Pablo, CPC Lagundi, ding Migrants Ministry tamo, ing Parish Youth Ministry Officers, at ding Youth Adult Ministry. Bukas siya po ita, Martis. Kempong kapiestan, August 27, Merkulis, impong manimuna king mumunan diling misa tamo itang abak, 6:30, yapin po ing kekatamong kaluguran na dating meging Ursobispo Yapuseto, nepo, ayan tabi da po ring pari king Domus at ding Concelebrantis. Nepo, kempong 6:30 king kapiestan. Merkulis po itang abak. Ita naman pong sisilim, 6 p.m. Panimunane po ni katang kasalukuyan. Orsobispo, Iapong Dong, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D. Nepo, kayan tabi da po ding Concelebrantis mo naman king may sabing manalamisa kaya bera po rin king Holy Redeemer, nepo, at ding miyayaliwang kumbirado. Ngeni pong aldong iti, king kawalu, dakal pong salamat, kareng meni munat mi daon kaniting misa, ding kapatad tamo king Santo Cristo, palakpakan tala po ring CPC from Santo Cristo, ding CPC tamo from San Jose Matulid. Chulagid, palakpakan tala naman po,
Dahil kapatid tamo pong komi, ne? Palakpakan tala po rin kapatid tamong komi, dahil king catechetical ministry tamo rin kay katang katekista, dakal pong salamat. At of course, kaya abela naman po din kay katang lectors, king parokya, palakpakan rin kay katang lectors, at ding CFC Chapter 2. Dakal pong salamat. Ne po? Mikiti-kita mo pong pasibayo bukas para king kasyamayaldo ning kekatang nobenaryo. Ingginu yang mantabe kay kayungan at bendisyonan na kayo at panuwanan ning mayupaing ginong Diyos ning igpa po ning anak po ning Espiritu Santo. Meta nangin king kapayapan mi daw ne po ing banal a misa. Penging Diyos at dakal pong salamat kay Kongan. Salmo tutumang pala